Oras ti radyo ti radpas. Kintepen sa nultarten adlan no 4 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Tamalem ti Miyerkules pitsa 17 ti mabilang iti bulan ti Hunyo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dennis Abelionara, hasta mo tentitibi sa ITPN Channel 13 ni Jo Maria Bab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad ikamaray dayaw pagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa muwingayog kinandani tilukanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti silada na Mang Kevin, kay Mang Pasangbay karag sinurat yu, habang nagtilandani yu, anakay palaunan, ti mensahe, karag patigyo iti biyag. Ingkas tamutin nagiti papagayam yung unayan, at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo it nga damin nyo, nagita kuminyo ti live Facebook, DCTP Radio Tiradpas. Kita tuwing arot tumuna sunata, may luknoy karakay amin apada-pada. Keba man na ito'y barukong ko, no di ka mapasang pet o saan gato'y biyag ko, papapanam soras tirabi, napagkasama nen ng happy-happy, agbarbarik na kaniyak siyak kay Messi siya si, at apuken ka keba man daytoy barukong ko, no di ka mapasang pet o sal datoy biyag ko, papapanam di soras tirabi, napagkat sa manen nag-happy-happy, agbarbarik na kaniyak siyak tay Messi siya si, at apuken ka datay laida asip siputan aring na pagket intay daig ipusan ayan na aganan nung bakot masawang ang kakamakal matigak di barignam sang kadayaw das sikat kagasatan kanakatok makat mang paragsa tarig
Addan sa nga ket maysa minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam ng nagibasa, ti bunig tilandani kastamuten, nagiti kablaw ken kuminyo ti live Facebook, idi si tipi ket kablawon tayo muna, nagiti papagayam tayo nga yata ti martarabay, tiday ti programa di ta Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Oran, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at tuyin ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwar ti kapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangilwar ti motor na nagdata mamuyo kayat na ti agkamotora, kuyugin nyo lang umay ti opisina ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Dati agur uray 1,000 pesos, agun ko na tunggal agda makuyog na customer. No dati sa Ludstudio tumawag tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo para kita nalakamat na branch office Dom Philip Marketing Corporation, Amasarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin Tinagan, Lito, Alcantara, Sales Manager. Wini bagayo ng igyo ti radyo ti Radpas, karagiti kakapintas kinaisum, ababalasang ti opisina, Dom Philip Marketing Corporation, tapmin sigila maalay umutlang, 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing tagur-uray karakayo. Dagiti mo't nakabaya don, ti motorsiklo dahil kayalanan, dagi tayo original RCR, ti motoryo, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talaga saan pa yung nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod kawon 2017, agpababa 2014, in kaya lanin uniklem, sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagi tayo. Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Kita tingaro ti pamalagay manipod master control.
Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher. Dyan sa kapulgit siyam minutos, palpasan ti oras nga lasay. Kablawan tayo nga na pagayam, miyan kayabyab Camil Kakuskos, Rinalyn Garcia ni Roma Mitoquero, Rosalyn Garriga ni Rina K. Olevara, Ken Marni at Kabagbag, Tiron Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Basta mo tinakablawan tayo. Manariman nga buy-buya ni pagayam Lito daw Anis Antonio Ingastawat kin Edna Tolentino Naimbag nga oras kin kanituyo nga agpada Astawat kin pagayam Rinanti Asuncion Sorin Bumatay Kelvin Tolentino Ryan Carbulata Ruby Cabanilla Ilami ayon Maricho Dakoy Kuy Bagani Ardi Javier Madil Bane Sinsiara Sin Ricanya Honda Elite Motorbike Sales Corporation Kendon Philip Marketing Corporation Sanu Sinarbakan Nilkosar Astamut May Lina Villa Robert Regunay Patricia Ma Motor Santa Cruz Santo Domingo Ilocosar Pastamot ini pagayam, Jan Davis, Bergonya, Santa Maria, Eugene Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Tiron Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay Ilocosar. Astaw kin Gisalin Tucson, Rica Tubadlo, Crystal Sorin, Serna, Rom Kayabyab, Honda Elite, Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosar. Astamutin Grapagayam, Orlando Gamoso and family, Ibagar Candon City, Rogery Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Roy Jodelyn Romero, Juana Romero, Joe Romero, Dos de la Marcanday, Rodio Galimuyo del Cosar. Ingastamos en Granita Labayo, Yen Wandas Monsingarciaga, Bigbiga Sudipon La Union. Mablawan tayo mo na pagayam, ang Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosara, Nyagni Sobrero, Titalabban, Ilocosara, Nilinda Ontarel si Ontara, Sariwas Bani Pangasinan. Astamutin Alex Manaog and family, Isa Pangalimuyo di Locosara, ni Pastor Anno and family, si Rubio Galimuyo di Locosara, and Rebecca Dagse and family, si Kalungbuyan Galimuyo di Locosara.
Kablawan tayo mo na Artemio Kabangkala, Irenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Tito Barcheta, Constantino Dolormente, di Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosar. Astamo kay Melba Rosario, Imelda Valdez, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City, ni Camille Gasatan, si Paypayad, Candon City. Pagdawan tayo pa ni Vilma Gani Kabuatin Family, si Pariok First, Candon City, Edna Galonin Family, si Pariok Sikin, Candon City, si Daniel Galcon Tikalawan, Candon City. Pagdawan tayo mo ni Vilma Sulibon in Family, John Sulibon in Family, si Barangay Mabilig, Siga, Ilocosar. Astaw, Tinidna, Tolentino, Tisilag, Santa Maria, Ilocosora. Erlinda, Inorilla, Arnap, Salcido, Ilocosora. Princess Alburo, Ticabura, Santiago, Ilocosora. Tendenos, Monte, Tubidan, Tilatridad, Benguet. Astaw, Mutin, kada Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and Family, Ipi Bautista and Family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Paglawan tayo mo ni Jericho Lucero, si Tireno Tagudin, Ilocosora, Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Paglawan tayo mo ni Normi Batingan, Nian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, Kini Howard Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan, Ken Merlin Oma, ti Family sa Magnorte, Bulinaw, Pangasinan. Paglawan tayo mo ni Renato Ting Orde, Brenda Tabor, Serrin Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kita tingurot to muna, Dani, hintay basang naggapo kini Pagayam, Fridalin Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, si Dani Unana, Paulwan, Agyamanak Nanang, Yayat Kindungom. Nanang Agyamanak, Ayat Dungom, Tawan Kapadpad na, Inananusam Tikitang, Tuok Tawan Ritwerna, Nasiraya Kinangayot, Lubong kapwa minkin ka, sikat ranyag gasilaw, dagito'y mata. Nanang awan nga rod, balikat, makamyas pingak kinka. Saguday mo kababalin, pinagpayduma, tunggalad das samuyin, inak marikrik na, sikat tarabay ko, adi makaid na. Sikanarang ko, tikalasag, kintaklin ko, tungting man talinay, sinsaeng tibiyag ko, agkaragak, barat pamatag barukong mo, kitrako senak, karagitak takyag mo. Sikod pa'y nanang, adidan ti panunot ko, tiyayat kindungom nimpay mo, yung sakripisyom ti amin ko, kay papanan, uray pa'y magudas ti biyag mo. Nanang Japtupulos masubadan, ayat timpamatig mo parang ipariknam, intukit mo rita puso kin kaunggan, urayng ganat kanibusanan, jakto masupapakan.
Agyamanak nanang yayat kindungong kalayelo kin pamatag mo itibiyag ko yakto malipatan pinapintas sa panursurom isunto'y tukit ko ito'y puso kin panunot ko amataginayon ayat kindungom into'y anak mo. Suray tati Daniel na Paulwan agyamanak nanang tayat kindungom managapo kin Frida Lynn Ortiza pinagtutuan Gataran Cagayan. Itagtuimot na rod ti Maysa Sonata amay pakuyog ti Daniel na.
Iti si dadasay. Maragsakan na datoy tata, makakadwak na gito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Sapay sa nga 17 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. Ikunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend Ruby Kala, Itasinait, Barangay Duyatyag, from Al Rayray. Thanks and God bless. Ken Dondonan. Kabrawak man amin na dumdumog bitoy. Bangod Abra sir. Enjoy Villa Visusa, Ken Pilar Abra. Wala, kumusta kaya amin kita Villa Visusa, Ken Pilar Abra. Mark Dundunan Dakutan. Shout out command sir ni Ken Dundunan kita pinya Rubia Abra from Mark. Namit ni Sonny Calderon Montero. Shout out Sir Lito dito ay Kinarayan Narbacan. Thanks sir. Kay gusta kaya amin nila Kinarayan Narbacan nilukosor kang runan kinipagayam Sonny Calderon Montero. Ken Dondonan. Ablawak man ni Kanakan Mark J. Dakutan, Sir Ken Dondonan, Kindakutan Pamili. Nagkapurita Ken Dondonan. Kakablawan tayo nga ruda pagayam. Duna Bungan, Disi Mi Orbos, Jamaica Maymay, Lucille Largo Asli Tumbaga, Marcel Labungan, ti Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Astamo tinbatot las igan dawasin ay mi Francia, Romil Francia, de Person in Norelia, Doming Norelia, Luis Gannad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Gannad, Concepcion Gregorio del Pilar. Astamo tirapagayam, Roelio de la Cruz and family, Itinan Santa Maria El Cotaron, Arnold Dueling and family, Idasay Narbacan El Cotaron, Espiritu Salvador and family, Ikabarwan Santa Maria El Cotaron, Ken Florencio Sauliba and family Tapato San Esteban El Cotaron. Kablawan tayo mo ni Glenn Biras and family, Ibang Bangar Burgos El Cotaron, Alcian Sita and family, Ibang Layan Narbacan El Cotaron, Anthony Dueling and family, Yabur Narbacan El Cotaron, Sonny Calderon Montero, and family Kinarayan Narbacan Ilocotao. Kastamutun nga Mr. Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Inalasin Santiago Ilocotao. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Edwin Valdez, Mary Valdez, Joel Kamat, Ricardo Sabado, Ecoroy Santol La Union. Astamutan karapagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocotauron, Wendy Lorita ti Magsinggal Ilocotauron, Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocotauron. Astamutin Daniel Abalos, Rolando Albalos, Reynaldo Villaros, Lorenzo Sibain Tilangguas, San Emilio Ilocosor, Ken Kirby Villaros, y Matubwe San Emilio Ilocosor. Kita tingaro tidani yung hintay basa na nagkapo kin Olivia Real Asuncion di Barangay 60B Madiladig, Nawag City. Tidani una na Paulwan, Ayuyang Panaka Ilibay. Jayuying tinapnuan ragsak, apanakaidwaya, malapunos ni sa naglabasan karirik na talimunin ni sa puyot, talgod kininanama,
kaunggan, himna sa duma. Say upag tunggal sabong, amag malanga tuy puso. Leblos dat mamram talampungaw tinumo. Inayadot nga pirasen, sinabagan ay disenyo. Kas maninnak, imurya pasit kinalungdo. Danggayan tinasalumsum mapanawon. Umapusmet pakabuklan ti angin. May tayo karirik na kinakem. Agdakiwas panunot sa palabas sa pagteng. Kitsadyay may kurit, muyay si sirmata. Mamarisan di mulalayaw nga imnas na. Kasam takas diro, ayamuom ngait din na. Amamukaw kinasimbong ti agdama. Paraiso kay batugan, inak pagpasyaran. Tunggal panakairidot, siripag pakabuklan. Kasadyay masarakan titalnak kinatarnaw. Amang punat sa sainot, token liday. Gay ta ti Dani wana Paulwan, ayuyang panakay ilibay. Nagkapo kin Olivia Real Asuncion, ti Barangay 60B Madiladig, Tawag City. Ikagtrimot nga rod ti Maysa Sunata, na may pakuyog ti Dani na. Ajak nangeg tatimek mo. Malagip ko pa'y nauding ang balikas mo. Agkita tanto pa'y gayem, palubos ti apo. Dimtengen, aldaw nga inururay ko. Anya na kinaragsak, kenraguday to'y puso.
Iti panang irogi kadag ito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya nga kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang na ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, kanunan kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduate nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyan pwede na itong training. At dapat may isa minutos pasangwanan tu oras nga alas 7. Ketunanit pidila Balisario Tejada
bless everyone, shout out. Na kayo amin kailian, watching from Grace. Basta kaya amin ta Grace. Ang runan gen Pidila, Balisario Tiada. DJ Carpina. Good evening, sir. Recommend Inang Gloria Carpina, Auntie Monica Culyado, ken Manang Jen Corpos, ito'y Akib Narbacan ni Lukosor. From Joy Baturi Carpina of Akib Narbacan. Request song man, Sakripisyo po and God bless. Kablawak man sir ni Ma'am Bernardita Cortez, Ma'am Opilia Lumbanya, Ma'am Teresita Alvin, Ma'am Seria Tabalan, and Ma'am Agnes Torres from Joy Baturi, Carpina of Akib Narbacan. Kablawak man pa sir, si Montero family, Ripano kin Marino family, tinagtupakan Santa Maria, sir. Kablaw reto nagkapo kin Kim Dondonan. Sir, pa-shoutout po di Barangay Akib Narbacan, in Barangay San Pedro, Santa Lucia, sir. From Baturi Carpina of Akib Narbacan. Good evening, Tatang. Kablawan man ni siyaon, madamay ayab na jairwar. Alawayan siyaon, kablawak ti pragay ayam mo. Sumrekan ting kagbuya, Facebook. Kablawan tayo nga rin pagayam, Mr. Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tininaratan, Salcido, Ilocosor, Astao, Tilorde, Posolero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocosor, Astao, Tin Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Ligaspi, Galimuyo, Ilocosor, ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo ni Perlita, Mika, Ironilla, Edita Mansano, ti Barangay Kaliwaki, Salcido, Ilocosor. Astamo kin Ana Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union, Salibaging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Astamo kin Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosor. Ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosor. Marisa Rubia, ti Kalitong, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Siri Alcantara and family, Marlene Pitarque and family, Dilay Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, the Barangay Waigdaya, Candon City. Astamo tin Albert Rapada, offering Requepo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban and family, the Barangay Patpata, Siking, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ni Poblacion Villabisusa Abra, ni Carmila Bilandris de Piliganabra, Anali Asuncion de Bangadabra, Dorina Diblina, ni Babalasiwan Santa Maria Ilocosor, ken Miriam Brasiros, ni Pakang Santa Maria Ilocosor. Astamo kin Arnel Garcia, Jordi Garcia, Ayla Garcia, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosor. Mablawan tayo mo ni Wilson Kalindas, Pilipinas, di Gary Gallardo,
Crisanta Villacarta Mirligambon, Mr. Mrs. Nanding Pili Galutin Family, sa Barangay Bagani Gabora, Candon City. Kablawan tayo mo ito Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Pilimar Combas, Presel Bileno Combas, Candida Combas sa Barangay Gayaman Luba Abra. Astaw Tinebe ni Canoran, Eduardo ni Canoran, si Patar Agno Pangasinan, si Lailani Rivera, si Barangay Barlo Millsite Mabini Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, si Gapang Pilarabra, ni Gato Reyes, si Tukipa Luba Abra, Ken Madeline Monses, si Tamak Villavisosa Abra. Astaw Kensaria Tubia, Charlotte Aglusulo, Solibarco Jamat and Family, ni Makawayan, Burgos, Silocdor. Adlawan tayo mo ni Nelson Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosor. Kita tingarot ti Pamalagip Manipod, Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito, kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila financial assistance, tapos kami po every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya.
Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagnato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, itiigid ti baybay kalpasan ti kingkined. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan a Agdan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado may reward installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandung Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Jaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayag. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwarte kapapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawanan plano, makairuwarte motor na, nagdata mamuyo kayat na tagkamotoran, kuyogin nyo lang umay to opisina, ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, tagdati agur ura ya 1,000 pesos, agun guna ti tunggal adda, makuyog na customer. Nagdati sa Lutsudio tumawag, tiday to ya cellphone number, 0927-6952-099. Minno kumuntak tigya messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo para kita nadakama ta branch office si Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Kandung City, Amyanan, Tilandang. Sa Pulin Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Binoy bagayo ng igyo ti radyo ti radkas. Nagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapmin sigida maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet lifetime pre-service. 3 years LTO registration kiti requirement to valid ID ken may salaan komikar. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya don ti motorsiklo da kaya lanin dagitay. Original ORCR ti motoryo to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Kandung Branch, Kandung City. Basta mo talagtisan pa'y nakaala, ti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017 nagpababa, 2014 kaya lahanin uniklem sa jay opisina ti LTO District, Kandung City. Ito gut yung lang nagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Kablawan tayo rura pagayam Elena Kodjamat, Pili Galot, Corazon Caliboso, Daisy Caliboso, Maniling Kodjamat, Caroline Kodjamat, Ros Kodjamat, Robin Kodjamat, Barangay, Alangigan Sikin, Kandung City. Pastaw Kinji Carpina, Joy Batori Carpina, Gloria Carpina, Jamie Carpina, si Barangay Akib, Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo ta, Sinyan Rondelia Group. Paskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bakdayan,
ti Barangay Kalumsing San Emilio, Locotor. Astamo ti Barangay Captain Fidencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalyo, ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibbo San Emilio, Locotor. Astamo ti Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mil Agagarin, Yolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Pastaw king Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog ni Mitoy Doliente, Barangay Mabayuan, Santa Cruz, Silcotor. Astamot kin Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwase kin Domingo Manzano, si Barangay Santa Amaraw, Santa Cruz, Silcotor. Pablawan tayo mo na pagayam, Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa Gigi Coeco, Jopre Cadornan Mindapalo, Yun Byron Berelio Kamambag, si Barangay Banukan, Niglidda Yukotor. Hasta mo ito na pagayam, Yuniso Lakanay, Narita Ragos si Barangay, Kalaotit Baknutan La Union, Mr. Renato Mirna Pascua de Ortiga Baknutan La Union. Hasta mo Agosto Legaspi, Juanito Alcantara, si Barangay Talyawin, Tagudin Yukotor. Ablawan tayo mo at ni Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tamayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos. Hasta mo itong Krapagayang, Ediboy Lobindeno, Emily Lobindeno, Melchor Lobindeno, Angel Lobindeno, Viroelio Ligaspi, si Barangay Gilong, Dalawa, Alilom, Ilocos. Itati nga rin tidaniw, Bintay Bata, anak Paulwan, Kinka Emna sa Sanyata. Bayat tinak panaglaylayag, itilubong nga datdatlag, nasalaw ka o imnat, kit pusok nagkulipagpag itiragsak, sikat tilinggak abaggak, ito'y biyag ko tiarapak, sikat pakabuklan ti parparmatap, sikat ti daniw ti kibak-kibak, sinalabay na ako imnas pakabuklan, immasibay kanyak tisan na maliplipan, yak magawidan, inaking boksilan, kanta to'y pusok, nakasamitan. Alak kititan, sagkadwatan, itisirok ti langit, barong agsapa, kantanta ti binangon ta lubong, yawan patinggana a kansyon. Suday ta ti daniw na Paulwan, Ingkaw Emnas sa Sanyata. Itagtrimot nga rod ti Maysa Sunata, ang may pakuyog ti daniw.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims na recently at the earthquake ng Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagaduga ng Belgian si Balbalayda. Di naduman sa akin ko masapol na umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ng para na di kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao
fruits. Ngam maperper dita awam mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added ko na yay. How to cook ka daw yay, pagmaride, pagbalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma. Dan 28 minutos. Alpasan ti oras ko alas 7. Hermen bayakabak nan papagayam. Kablawan tayo ruda pagayam. Aurelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Junelin Ortiz, ni Rona May Ortiz, Durocho Ortiz, Legordinia Ortiz, di Barangay Nagsabaran, Sor Balawan, La Union. Hasta mo tirapagayam, Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, Tita Gaja Valdez, ni Arias Yolanda Rosario, di Barangay Patpata Sikin, Andon City. Paglawan tayo mga ni Maricar Garcia, Carmelita Garcia, John Garcia, Ken Patrick Garcia, di Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Pastaw ti Barangay Kagawad, Alberto Games, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary, Nelson Manalo, hasta mo tindag di Barangay Tanong, in BHWBNS, di Barangay Villarica, Andon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcial Mila Olvinado in family, Mr. and Mrs. Eddie Gloria Olvinado in family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro in family, Pastamot in Johnny Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Fred Olvinado, Roger Olvinado, Lily Olvinado, kin Edwin Olvinado, Pastaw kin Pedro Orpiano, Lodi Biay, Lodi Castro, Rodina Castro, kin Amin, Pamilya Olvinado, Orpiano, Ordinado di Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Delia Kidangin, Rio Kidangin, Ricardo Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, kin Rialin Benito, di Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Pastaw kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bain, Ilon Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Grapsuito, di Barangay Villarica, Canton City, Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., di Barangay Bagani, Ogbong, Canton City. Pastaw kin sila May Romero, RJ Romero, Risa Romero, Jan Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, San Fernando Romero, di Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Adila Rivera, Tigren Valley, Baguio City, Jolie Navarro, George Ramirez, Joan Ortega Ramirez, Jen Garcia Ortega, San Fernando City. Pastango kin Malua Baya, Canton City,
Magda Leo, Zapato San Esteban, Ilocos, Carlito, Lili Tihada at Kinarayan, Narbacan, Ilocos, Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocos, Pablau na itong nagkapo, Carlito Estranyero, di Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Kagawan tayo muli, Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Santo Gabayan in Family, Janaya Gabayan, di Barangay Salvador Sikin, Candon City. Pastaw kin Albert Cacho Almasan, si Pilar Abra, si Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos, Eric Paulo, si Pawa, Bigan City, si Lester Tilaplaco, Villa Visusa, Abra. Kablawan tayo mo yung Barangay Kagawan, Mario Barret, Barangay Tresorera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Richo Guerrero, ken Barangay Captain Ricardo Bielo, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Pastaw Tinamor Salebo, Lorenzo Lawagir, Olita Lawagir, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Pastaw ken Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Lorenzo Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kita tingarot ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya
kontra COVID-19. Sa Booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa Booster, Pinas Lakas! Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos ng aming pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan ng program ng AKAP. So, natin AKAP ako ay sa kabalo ng programa ng DSWD and dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik makaawa ng financial assistance. Dapat sa 48 minutos kasangwanan ti oras kalas 8. Ikunanim Merna Luis. Good evening po. Hasta king kapagayam na imbag nga oras king kanito mitidaytoy ing kaprabuy-buya ti live Facebook ti DCTV Radio Tiratpas. Ikablawan tayo rin na pagayam April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milenio Rubang, Elsie Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Pastaw kin Rolly Gabaldon, Binaminandaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Pastaw kin Richard Chan,
Lokusor sa Dansuyo, Lokusoran, ni Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, Kendoris Ramirez, ni Barangay Mabili, Sigay Lokusoran. Kablawan tayo mo ito pagayam nila ni Kabanban Marsan, Kelvin Ganadin di Barangay Tangki San Fernando City, La Union. Hasta mo tim Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankie Almirol, Sopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayer, Kenjani Pikwa, di Bangar Rispan Radio Club, Bangar, La Union. Kablawan tayo pa ni Jason Libayne, Marilyn Ventura, di Magallanes, Luna, La Union. Ken Henry Tangalin, di Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo pa ni Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugaso, di Barangay Narapidap, Candon City, Edwin Nasuren Desquera, Ibang Gadabra, Pintis Mina, Yababuraw, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo pa ni Bobby Gorospi, Daria Baba, di Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Hasta kin Cesar Balios and family, di Vincio Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, Kalangigan Sikin, Candon City. Kita tingarunin ti Maudi Asunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada.
tiken sa pata, laeng ni patay. Biyag ko panawan kan, di ka lumlumdaang, uray ket sumubli akto tadenam. Apay panawan nak, anyat na kurangan, di kagadi maasyan kanya. Marubos to'y lulwak, yada yung to'y denang, nagdikan tukad mang lipat, naglagipem sikat ay ayate, lumpeng anyaman na panubo. Jakto ibaw jakto lipake, ayat ay gatong paltanem. Agnanayon to, ako kwamday to'y puso. At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras kintay pragpakada. Kitkablawan tayo ruda pagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Minito Ruiz, de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Silocotor. Hasta que Reni Bernal, Cesar Bernal, Luis Bernal de Barangay, Lasod Santa Cruz, Silocotor. Paglawan tayo mo ni Jose Valdez, Ligaya Balvin Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sunshine Sumakiag, Dani de Rosario, John Balocanag ti Claudine Stora, Barangay Bilpiday, Kalimuyod, Ilocos. Dagiti interesado mairuarte installment ng motorsiklo at tuyin ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narvacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Inti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Jaya na kayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito rin nyo gagayag. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwarte kapapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangiluwarte motor na, nodlata mamuyo kayat na tagkamotoran, kuyugin nyo lang umay ito opisina, si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation, Kadlati agur oray 1,000 pesos. Agon ko nati tunggal at da makuyog na customer. Nodlati sa studio tumawag. Ida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Lino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo. Karagitin na kama ta branch office si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation, Masarakan ti Barangay, San Juan National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Inuy bagayo ng Igyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, naising mababanasang opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung mutlan, 1,000 pesos no makairuarte motorsiklo kay customer. Kay helmet lifetime free service, 3 years LTO registration kay requirement to valid ID, 10 miles salang ako may kara. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Nagtimot na kabayan ti motorsiklo na kaya lanin na gitay. Original WRCR ti motoryo sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Basta mo talaga saan pa, anakala ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, kaya lanin ni claim sa opisina
del Tio District, Candon City. Itogot yung lang na kitay, Xerox Copy to Original URCR, Motorio Agraman, Valid ID. Marawin papagayam nila, agsipod kalaibos manin, kiuras na tinayto ya programa, sa umibingayo ginandani, tilukanja, itintun manin malum na bigat, madaanan yung tumanin, sa sangbay sa mraydayaw, apagtaingan nyo. Alang arod papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, hendra biyo amin, apada-pada. Tinagan ti Master Control, Ilinis Abilionara, pastamutin ti TV Side TPN Channel 13, ni Joe Maria Bab. Kento'y pagayam yu, Manulito Alcantara, ito'y I love you, babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.